Сейран Усейнов Көрбекүл көйінде дүнияға келді. 1944 сенесі 6 яшында олғанда обутун халқымызмен берабер Қырымдан чықарылды. Айлесі Ферганаға тұшты. Анда мектепте тәсіл алды, соңра Али оқып юртқа керіп, ожалыққа оқыды. Қырымға қайтып, мұнда тіліміздің инкишафы оғырында семерелі чалышты. Оның ожалық фаалиеті аман-аман 50 елны тешкіл ете. О Қырым Мундистик педагогика университетінің Қырым татар кафедрасында Уйкен Ожа ве оның янында Илмей Тетқиқат меркезінің Уйкен Илмей хадимы олып чалышты. Сейран Ожа чоқ еллар девамында луғатларны тертіп етті. Мектеп тәлебелері үшін китап ве балалар үшін ширлер язды. Ана тілге севгіні кем ашлады деген суалге Алим мен Қырымда доғдым. Этрафымда еркес ана тілінде лаф етейді деп жауап бере. Амма белі Ожаның аятында кедерлі күнлерде олды. Барып келдім армияға. 2,5 ел олдым қазақтардың арасында Москва янларынан. Анда мен тілім ұнтып келдім. Ана лаф етмесең, ұнтай екенсің. Туғанларым хош келдің, Сейран, не аптың, насылысың, бин түрлі шүй сорайлар. Мен бір şey айтып боламайым, тілім бағланып қойылған кеді. О вақытта мақсат етіп қойдым өзіме. Өзім оғыргензім. Ve başladım toplamağa sözlerin. Özüm için. O vaxtda lügat yaparım diyen fikir daha yok. Сейран Ожа қайдете ki әр бір Құранtada ана тілі яңғырамақ керек. Ve bu sahada балларны тербиелемекнің emiyeti pek büyüktür. Балларға берсең, қолына тұтacak gibi. Sevip tuta onu. Kitapқа sevdiği aşlanmak gerek. Hani öyle yaştan aşlansa, sonra o kitabın kolundan düşürmez. Aşlanmasa, kitabın yanından keçer keter. Nelerini gösteriyorlar, bu bizim bayramlarımız ola, yarmarkalarını gösteriyorlar, çıkarıp anda. Oyuncaklar satalar, urba satalar, bilmem o ilvanlar satalar, her şey var. Kitap yok. Kitap olmak gerek. Halk toplangan yerde, birinci yerde kitap olmak. Bu resimnin müellifi belli alim, tilşinas Сейран Усейнов. O balalıktan ressam olmağa arz eteydi. Hatta Moskvadaki icadi evde tahsil aldı. Ama Yüce Allah ona ana tili hocası olmağa nasip etti. O gelecek planları da tarif etti. Kozme yarıq kırsa, benim birinci etken şeyim, ama barıp kompüter başına kurulam. Başlayayım şu lügatların üstüne işleyip. Onların haytadan bakıp çıkam. Çünkü çok vakit geçti. Anda içine kırsetilecek şeyler çıktı ortalığa. Tüzetilecek şeyler çıktı ortalığa. Her gün Allah'dan soragan şeyiniz nedir deyip sorasanız eğer Allah'dan isteyeyim şuna tekrar daha ömür verse de şu şeylerini bitirsem. Bitirmesem yarı yolda kalacak. Hani. Сейран Ожа тілшінаслық сahasında тәжірибелі мутихасыз ve ana тіліне sevda olgan vatandaşımız olarak öz halkına amanlık diledi. Tilimizin bilmesek biz millet değilmiz, tilimizin bilmesek biz insan değilmiz. Men insanım deyip yürümeye ahı yok tilini bilmeyene. Çeşit türlü şeyler uyduralar. Öyle oldu, böyle oldu, ben bilmedim, anam öğretmedi. Ayda ne oldu. Ya çünkü her Allah'ın günü mümkün de o şeyin yapmağa. Onun için ben birinci tavsiyem şu. Günde 3 kere aşağıyız. Günde 3 kere kitabını alasın kolunuzga. Ayda 3 kere alma, 1 kere al. Yarım saat oku. Günde, lakin her gün. Сейран Ожа onların kitaplarının müellifidir. Ular arasında tarihi, medeni ve balalar için neşirler oldu. Belli olğanı gibi kitaplar yanı alem açalar. Ana tilinde okumak ise nutuknu inkişaf ete. Fadime Seyit Mahmud, Edem İsmailov, millet için.